Kopačice, freze, tarupi. Dodaci za vaše trimere. Olakšajte sebi rad. Imate trimer, a treba vam i kopačica za vaš malinjak, vrt ili voćnjak. Ovo je pravi izbor za vas. Pretvorite vaš trimer u mini kopačicu, prodaje InfoShop. Kopačica freza, dodatak za trimer sa štitnikom i reduktorom za skoro sve vrste trimera. Uvoznik i prodavac InfoShop. Tarup za trimer, dodatak za skoro sve vrste trimera. Noževi napravljeni od visoko kvalitetnog čeličnog materijala. Demon kopačica za trimer. Idealna za maline, kupine, borovnice. Kvalitet zagarantovan. Dodatak za trimer koristi se i za uklanjanje korova. Zovite InfoShop na 060 500 i 15 11. Vidijumski cirkular za trimere 40 zuba, napravljen od materijala vrhunskog kvaliteta koji je čvrst, visoke tvrdoće, izdržljiv i dugotrajan. Potražite na Demon.rs. Motor jak zamenski ugradni DMD namenjeni za trimere, ali se koristi i za bušače rupa, pocket bike, male freze, atomizere i tetra, uvoznik i prodavac InfoShop. DMD delovi i dodaci za vaše trimere. Karburatori, strune, glave, motori, dostupno odmah po najpovoljnijim cenama. Uvoznik i prodavac InfoShop. DMD nudi rezervne delove i opremu kompatibilni sa većinom trimera. Ako želiš čist i precizan rez, bez lepljenja i stalog pucanja strune, vreme je za kvalitetnu nabavku. Ojačane i izdržljive, različitih debljina i oblika, plastične i žičane. Izaberi provereni kvalitet i završi posao brže. InfoShop.